Ova akcija, to je taj life, jel vidite, kako se živi, ne umiralo se. Moj najbolji drug Sloba i gospodin Đelatović koji je ušao u vodu, za malo je bilo da bude večna pamjat, ali moj kumara se molio Zevsu, Heri, Afroditi, svim bogovima da kum ostane živ jer od ovog mjeseca je prijavljen. Tu bi bili veliki troškovi, to bi kumara naravno, ja bi to sve finansirao za mog kuma Đelatovića jer nije on meni bilo ko. Evo vidite kako žive mali tajkuni ovdje u Kokinoneru. To se jelo, to se pilo, to se krkalo. 10 je ovdje, poklon od fanova. Tako da šta da radim. Živa sreća što je Đelatović preživeo ovaj današnji talase. Inače bi moj kumara Slova morao platiti 40 dana i sve. Sve je bilo kume all inclusive. I godišnjicu ja bi dao samo zbog daće. Sloba je ljud, vi ga slobite, ne može da se nasmije ta faca ozbiljna. To je ta faca koja ne obećava ništa dobro. Čak možda gori čovjek od mene ponekad. Sometimes. Debeli je kuvo giro se 4 sata, majke mi. Kao da išao po kokošku ćopavu solod, majke mi moje. Ali šta da radi?